Kubor nagaslem jong unongsan Hima. MEGHALAYA 1.0 CYPHER. Ka kinhon Dbryn Records. Sashi Sin, limba ka project support local artists, kabaju harap ban kirshan yaki artist, kibawan na kalongyeng kabaduk, hakini ka kanti ka bamanta, kanuan lam syapi, yaka MEGHALAYA CYPHER Volume 1, kabadi ka project ban kantiu yaki rirun sap, haka ruai rap. Hakani ka kanti ka bamanta, ka kanhon kala ban lum Shwa, shiphaw ngut kinang ruai haka senjam ka ban kong. Ka ba compare bat sungutanat, hakani ka kanti ka bamanta, kalong maka Dbryn Records, klala ban lum kambun kinang ruai, kibla ruai la kumbak handai la ni shiphaw snem. Bat dan ru kibla dan khun dan kiti, hindai na kadaw, jong ka jing it, ya ka sap bala ai kerpang ublay, kim shim lak ina wat lada kilat kim play thamaki. MEGHALAYA 1.0 CYPHER. Kumta hakani ka sian ka bamanta, lingba ka jingarap ka kinhon Dbryn Records, bat lingba ka jikersan barat ba na phiki pai ng skap ni kirman, maka namin siya meki, bat yabaro kitu kibladan hakani ka liang ruai tabun bun snem. Kado na kuliang ka kinhon Dbryn Records, ka kentu ya phiki ng skap, ban sngobha ban yarap ban pay yaki channel, jong kini kinang ruai, bat lu ban ay ka jikersan, yaki ba subscribe, yaki channel jong ki, kenapa kinla ban pin issue show yaki sap ki jong ki. Ka jingirap ka jong pi, kan ay min siya mengi iway pa iway. MEGHALAYA 1.0 CYPHER.